Pading ke friendsong sungtina hanya kita job notification na leunai omong ke sini SSC ni bisingti combined graduate level friendsong 2024 friendsong sini protek bosor no SSC ni bisingte mading pass 12 pass tai graduation ni job talang jago ingke friendsong sini 12 pass ni je thanai talang muni abo buskang ni 1 tarik Julai ni simi exam nai norni admit download khanan bage ang video description link di nai tai norna WhatsApp channel lobo already rerekhang ang friendsong padi omong ke sini graduate level jara college complete rungni bagai omong ke joto college complete ngangena norok graduation complete ngangena norok degree complete ngangena norok ojago apply claim nai friendsong padi sabo apply khainai ba baki apply khainai ba koiter ni simi soli nai boyos rok busuk exam scheme ro bo bhai sung joto data sanai norok video pai asa nai tong friendsong omong ke sini 24 tarik June mia 24 tarik June ni simi no release ingka friendsong mia hapono online link open gya ko di sini obo 24 tarik ni simi Julai mas ni final Julai mas ni 24 tarik jora norok online apply claim nai hari horni 11 ta jora di friendsong binito payment khainang yor payment khainang last date 25 tarik rejak hapono online khainang ge STSC rok nge andi jab rok nge 100 taka ba 150 taka amai makhane di friendsong online apply khaimani pore norok correction khlainani open bo rejak nai link 10 tarik Agust ni sini 11 tarik Agust norok 2 din correction claimane jodi norok ni mistake rok ni thangke apply khaimani pore ni friendsong o jaga apply khaimani pore norok duite exam ar nai first tier 1 qualified ke tier 2 main exam tier 2 ngangke tier 1 ngangke September October exam ngai tier 2 ngangke December ngai friendsong sinomong ke to pay level log ekna kahamno 44900 ni simi starting aro bibino assistant officer rank ni central government ni group B tai group C rok tong tong o jaga group B o ngake 30 jora tai rok apply khaimane friendsong 30 ngake SC ST rok ngake 5 year realization mano nge 35 jora tai rimane ngorto joto apply khainani sadron graduate ngini norok o jaga apply khaimane group C or kabang ma officer rank ni ba official rank ni central government ni o jaga job nor qualified men pore sonong nong ni merit system nai nei norno post bagjang nai obo tabu nor kono post select khani nangya vacancy reservation khaja oro tentative 17727 all india basis rong sini age limit hingangkan id oro 18 to 27 baksa 18 to 20 to 30 rejak tongo ngangke 5 year realization mano STSC ngangke 5 year ngangke 35 jora tai norok ojago apply claim manai ba ngga sini educational qualification ngke norok degree khajak ngangke rimano junior statistical officer ni bagai jodi select namun ngangke oro norok 12 bo jodi ongko tui nai mathematics tui nai 60% mane 12% ngangke bo norok ojago opus ni bagai hingke norok ojago apply claim manai ngke tai bad baki ngke tolo graduate ngangke pakyan norok joton apply claim manai sini 1 tarik Agust ni bisingo norok final Agust 1 tarik ni bisingo norok graduation complete ngani nangnai application fee oro 100 andijab ngangke ST SC abahero ngangke exam fee rane nangya center of examination sini Tripura ni bagai ngangke examination north eastern division sini Tripura ni bagai ngangke Agartala ni exam center code 5601 Tripura scheme of the examination tier 1 tier 2 computer based exam ngai friends computer based computer by online ti exam nai norno kaisa Agartala je kuno computer lab ba university college rogo jaga computer lab tongo ajaga exam center nai ajaga norno computer based online exam nanai ingke ojaga exam tier 1 tier 2 nor qualified ngake merit list namai nai norno job selection khajanai sini scheme of tier 1 examination puila tier 1 exam nai obong kanani di general intelligence reasoning 25 mark question khlai tongnai kaisa 2 mark khlai 50 ni khlai tongnai total 1 hour ni exam nai ingke oro general intelligence reasoning pore general awareness quantitative aptitude mathematics oke english comprehension ngi je oro to english subject jehetu english subject simi english bai ngai tai barba ingke hindi bai tongnai english bai bo tongnai ingke negative marking tongnai 2 mark 1 question chai angke 0.50 mane half cut ngai duita angke 1 mark tanjangnai ingke tier 1 qualified ingke tier 2 examination marnai tier 2 angke duita paper tongnai duita paper paper 1 ngangke joto ni bagai nangnai joto no marnai ar pore paper 2 ngangke paper 2 ngke joto borok rane nangya koyekta push select khaibi ise o jago nor paper 1 qualified pore norno push ni bagai preference khaijangnai
nung bo post hamna musung ba apply khaina musung post preference khainai apurung ge nung bo paper 1 bo marnai na paper 2 bo marnai dutan da marnai na single da marnai abo norong no borong no select khlai exam nanai or da tong parent chong paper 1 ke joton bagin compulsory or paper 2 ngake koyekta post junior statistical officer tai ministry statistics and program am hairok koyekta post ni bagi simi paper 2 ngke marnai different chong joto syllabus rok no kamke analyze khai por kamke qualified ni kuno paper ya जों सब समय no syllabus follow khlainai porian bagise ba analyze khlai porian bagise जों हायनो exam फाइब्रो सिमी isa misa hain mayo asubai जों qualified khlaimi friend chong nor taw apply khai kan rok target khlainai nor jotto syllabus no youtube search khai di google search khai di poridi hai ke por khai ke se nor qualified khaimane friend chong ngage omke sini jotto graduation completing jak nor ajago apply khlaimane apply khainani link video description nai tai notification tai jotto syllabus ni link rok ang no video description no nai tai norok ani whatsapp channel lo no nori nai nor ani whatsapp channel follow khajaya ang taw khana abo follow khadi abon link ba ang no video description no nai ngasung no friends ong teise jotono hana hai hambai